Surrendered LLFT and ATTF leadership called a 72-hour shutdown on September 4th, protesting unfulfilled rehabilitation demands. Leadership stated that their demands regarding rehabilitation packages have not been fulfilled despite raising the issue with the Tribal Welfare Minister. আমাদেরকে কথা দিয়ে তারা আমাদের বিভিন্ন কারণে সমস্যাতে এখন যতগুলো আমাদের During the press conference, Surrendered LLFT and ATTF leaders Parimal Dabarma and Prasenjit Dabarma stated that their financial packages and essential needs have been neglected, with no concrete steps taken to fulfill the demands for the long term. Consequently, the NLFT and ATTF announced on Friday that they will stage a 12-hour strike along the Assam-Agartala highway in the Indo-Bangladesh border area starting September 4th. Tai sini Triprabasi, sini Triprasa Lukurokno, Taisa sini press media takuk bisingti, sini kaisa saklaimung, tai kobok mung tongnai, sini mantai namanan bagai, sini logi fainan ingthong, sini santani, jungno cobanan ingthong, sing salkedak maromoi, lengprai faijak, o lengprajakno, jungno khaksang mani manan bagai, jungno Triprani joto sini khajani takuk tai bukuksang, mafani soman, borok jungno co fainan bagai, jung nirokni maddome nginai, jung kobogo tambagi hingkai, jung 2024 4 September Delhi government, Tripura state government by jung chukti khlai phaika, accord khlai phaika, o accord ni 2 bosor na nai tongo phainai talni 4 tarik September hingkai bisikni kanai abuni bagai sini sotik je demand niabo accord se o accord no implement khaya samung khlai je ni bagai jung tini nironi boskango phainani nangkha tai saklainani nangkha tamni bagai he kabang borok hinmano salneikeino road overroad salneikeino press meet jung kuni dino obo tikhe khlaya jung original group jung jotono o jaga main tinta organization ni leaders ok attend tongo abunu jung tamni bagai tini obo ma khlaika sini dabino success khainani bagai jung phainai 4 tarik September 2026 ni salni simi 6 ta ni simi 72 ঘন্টা ni bon jung takogo jung o bonno jung continue chalu khai thanai 72 ঘন্টা obo judi chini dabino সরকার মানি না হাইয়া হংকা হংকে जों आबुनो स्लाइते कतर पदक्षेप ना हानाय तामनि बागै हिंके जों 4 तारिख सेप्टेम्बर 2024 एकट के फेमानि सिनि केडार्स रक नगो किफिलि फेमानि यागलो गोबांमा जोंजाल नङै दंहा जानानि नोंनानि तंनानि बेबागनो तंकेसा बुङै दंखा अबनो दायति नायदि हनिनाय जों थांनाय 12 तारिख जुनो सरकारनि थानि जों साका रोड अवरोध बख्लायका लाहार कासुका बरक सरकारनि बरक थांगिनाय बरम गनं मंत्री विकास देबबर्मा थांगै ताई आईजीपी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इंटेलिजेंस ब्रांच नि ब थांगै जोंनो कग्रिखा जे फायदि नङाबो सालायजाकनाय नङाबो सक्सेस इंनाय जों जतनो सालायमानि बिसिंथिनो अबनो समाधान नंनाय हनेनाय बरक जोंनो सप्ता कायसानि टाइम रिखा सप्ता कायसा ताबुक 2 मास नि ओङै दंहा आबुनि बाङै जों इनफरमेशन देखा बरकनो नरकी ओ चिनि जे मानथायनो जोंनो रेनाय दे रिया हनै साखलाय माने बरकनो किन्तु बरन थेंके फीडबैक फायनि बागै जों तिनि 52 मांखा इंडिविजुअल तो मालाय हाने कक सालाय दङो किन्तु ओ एकट नि पारपास तिनाय कुनु भाबे कुनु रकमे बरक अबनो दायति खायनान हनै बरक कग्रियानि बागैनाय जों तिनि नरनो प्रेस मीडियानि माध्यमते जों तिनि बन दाकुंना नांखा. Similar demands for rehabilitation packages and financial assistance have led to prior agitations, including a 72-hour statewide shutdown and transport blockades called in June 2026. আমরা সরকারের বিরোধী আমরা কাজ করতে চাই নাই বা Reported by Saljang from Agartala, Chini Khora.